Israel yarashe ahantu 100 hatandukanye. Apana ibisasu ahubwo uduce 100. Ntabwo yarashe ibisasu 100, yarashe mu duce 100 dutandukanye kandi iharasira rimwe. Urimo kurasa imirenge 100 mu Rwanda ukayirasira rimwe. Fata imirenge 100 mu mirenge 400. Igihugu waba ugisoje ahantu 100 ikaharasira rimwe kandi hatandukanye. Israel hose kaharasa kandi agira ngo ubwire ko ntabwo yitaye kuba hari, baba bagabo, baba bagore, baba bana, baba bafite ubumuga, yo irarasa. Ese abanyapolitike muri Liban baravuga iki? Abanyapolitike muri Liban ubu batangiye gusaba agahenge, batangiye gusaba ko Israel igomba gukora ibishoboka byose. None se wamenye ko ubu ngubu drone ziri koherezwa kurasa Israel iri kunanirwa kuzirasa. Nazo ni drone zakozwe na Iran ziteye ubwoba, zikanganye, zikomeye, ziguruka rwose. Iron Dome iri kunanirwa kuzirasa. Ariko none wabonye Thad n'ubwirinzi bwa nyuma bwo mu kirere na Amerika ifite none. Ubwo tugiye kureba igikurikiraho nimba Israel itongera kuraswa. Kamubwira amakuru. Yego. Kasi mu muyobozi w'agatero wa Hezbollah yatangaje ko bakomeye kandi bunze ubumwe. Yanavuze kandi ko bafite ubushobozi bwo kurasa ahantu hose muri Israel. Yego. So kwiyemera. Ubu ni Kasim ubu ngubu niwe muyobozi wa Hezbollah w'agateganyo. No w'agateganyo. Kubera yuko bakimara kwica na Sarala azaba igicibwa. Si we nabwiye ko ibihugu bizamwanga bikamuca. Wambwiye ngo ntago ibihugu bizanga Israel. Narakubwiye ngo ibihugu nibizigera byanga Israel nka Israel. Yego. Ariko bizagenda bite? Bizanga Netanyahu. Ibihugu birenga 100 ubu none bifitanye ikibazo na Netanyahu. Uranyumva neza? Inama ziri kuba buri munsi kubera ibyemezo byande bya Netanyahu. Abenshi bakunda kuvuga ngo ibyemezo bihubukiwe. Ntago ari nuko babyita, ariko impamvu bira byose Netanyahu abikora nuko azibariye abantu. Aza Amerika akamenya na UN. Erega none se wabuze ko Benjamin Netanyahu yabaye umukozi wa UN? Yabaye ambassador wa UN? Naba nkubeshye. Wabumbeshye. Aha, Netanyahu rero yabaye umukozi wa UN. Icyo ni kimwe. Bivuze ngo azi imikorere ya UN, azi na target za UN. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, Al-Qaeda yihorere. Ese ubundi Al-Qaeda wayumvishe ryari bwa mbere? Numvise ibintu bya Hussein bin Laden muri 2001. Ba Saddam Hussein. Bura ira myaka nibwo Amerika yari gukerera iterabwoba. Nibwo yari kurema ikintu kizitwa iterabwoba. Nibwo Amerika yari kukirema. Ubwira impamvu? Osama bin Laden yari umunyamerika. Yego. Yari umukozi wa CIA. Yatojwe na Amerika. Ibintu ubumenyi n'ubwenge bwose yari afite rero bihawe na Amerika. Yego. Ni nawe wabashije gusenya akagaba n'igitero muri Amerika. Uri kubyumva? Ni naho nyine Al-Qaeda yise kitangira kumvikana mu matwi y'abantu nk'umutwe w'iterabwoba. Hahita ko haziraho ni kiriya nicyo gihe Amerika ari itangiye kurema imitwe y'iterabwoba. Ku bushake bwayo. Kandi n'imitwe yose mwumva Amerika ifite uruhare mu kuyirema. Muranzi, yes you know me, your boy P Onika Swez. Matukashima kama soza, mana humugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni gatanu kuri gatanu TV Rwanda. Nshimira ko sabone muri aronka mu byo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, at this moment. Je suis avec mon frère, mon cher ami, the bad man, the humble man, the super guy, number one, the one only, best analyst in Rwanda. Yandemye, Robert, sympathetic. What's up, my brother? What's up, bro? Is it fresh? Meze neza. Biracamo. Biracamo. Mbere na mbere menyuko bicamo cyangwa bidacamo. Manzo umenya ko ari kere ya mbere mu Rwanda yitwa Service Gin. Ndabimenye nanone. Menya ko yinjirwa mu karere ka Musanze. Yego. Menya ko ari mu isantere ya Byangabo. Mu Byangabo. Menya ko uruganda rwenga rwitwa Nopa. Nopa. Menya ko ushaka kwirangura. Hamagara 0787233370. Menya ko energy ya mbere mu Rwanda yitwa Sana Energy Drink. Ako ngako basi. Iyo cocktail yo na service ishizemo. Ufashe ka energy na service ukamixing ukavanga nta hangover ishwi sha
uriya akanyobwa kose katagusigira ako kantu ka hangover gashobora kuba ari sawa. Arega bari abantu banywa inzoga. Abantu banywa inzoga cyo zitinya ni kimwe. Ngo mu gitondo zoga hambirwa ngo byuka ngo umutwe uremeye. Nyine uragenda ukabinywa uri guseka ukabinywa wishimye. Mu gitondo wajya kwegura umutwe ugiye gushaka ubuzima bikanga. Ikiza rero nuko umuntu yagabanya byana ngombwa ukabyihorera. Cyane rwose. Yeah. Wari ukomeye ariko. Byari sawa cyane. Twabaho twatsinze. Twabaho twaratsinze. Bande? Amavubi. Abanyarwanda? Abanyarwanda duhorana intsinzi nibisanzwe. Twaratsinze pe. Kandi twatsinze abantu bakomeye. Aba professionnel. Bivuze ko natwe dukomeye. Dufite icyerekezo mu byo dukora. Yego. Ubu mu mupira w'amaguru mu Rwanda harimo icyerekezo gifatika kigaragara. Ushobora kubwira abantu uti turi kuva hano tugana. Ubu noneho biri kugira ishusho, hari ukuntu wabisobanura unabyerekana. Ubushatse wa projecta, urumva? Ubushatse wa projecta ukabwira abanyarwanda uti noneho mu myaka ishize twari tumeze dutya, ubu turi hano muri yindi myaka ingahe 35 iri imbere turashaka kuba turi hano. Ibi rero nibyo mukora ibintu byanditse bifite aho biva naho bijya. Urabyumva Onika? Football ngewe nemera ko ari na kimwe mu bintu abanyarwanda bazi kandi bashobora. Ariko ntabwo byibuka kera nubwo byari bitaratera imbere cyane, ntabwo uzi ukuntu twakinaga karere. None se ugira ngo abari kuvuka ubu bagenda badukurikira, ugira ngo bo ntabwo bakina ngo bishoboke? Byashoboka. Buriya rero kuva twarigeze kugira icyo dukora muri football tukagera no muri kane n'ubundi birashoboka. Ikibazo ni umuteguro gusa. Iya mbere ukwakira. Ubundi wabyaye umwana ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Uwo mwana arakwiye kwitwa Rwanda. Tumba yafashwe. Warubizi? Umutara winjiwe. Impamvu ngitangirijeho. Navuga ko ari intwari y'u Rwanda. Tunyanganishe abanyarwanda twese. Yego. N'abasirikare muri rusange, inshuti za ambassadeur Itadikano Dr. Joseph Karimera. Impamvu mwisi ntwari n'ubwa mbere nabonye umuntu His Excellency asezera ukabona nyine afite amarangamutima menshi. Wumve ko uyu nguyu ngari nawe wagize igitekerezo nk'ukuntu His Excellency abisobanuye ejo cyo gucyura impunzi zayo muri Uganda cyo gihe. Yego. Abwira His Excellency na Rwigema arabwira ati ariko mwarise tugataha. Reka nkubwire. Wari usanzwe umuzi mu bantu bafite icyo bavuze mu Rwanda? Ntago nari muzi cyane. So ibyo bamuvuzeho se hari icyo warubiziho? Oya. Uzi icyo bivuze? Abo ubona si bobo. Abanyabo hari aho bari. Icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki. Hari abantu bakoreye u Rwanda. Kandi na n'ubu bakirukorera. Yego. Uri kubyumva? Ndakumva cyane. Kandi ikindi ntabwo muzi mu bajenerali bakomeye cyane mu Rwanda, ntabwo muzi mu bantu yari afite imyaka 70 y'amavuko. Tumaze imyaka 30 tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaye afite imyaka 40 y'amavuko. Ngira ngo na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari ataragira iyo myaka y'amavuko. Ngira ngo uzi ibyo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarayamuvuzeho bari kumuherekeza. Biriya bibereke ko hari n'abandi benshi. We mu bwenge bwawe no mu myaka ufite y'amavuko n'abantu bangahe babonye perezida wa Repubulika aherekeza bitabye Imana. Dufite abajenerali bitabye Imana, dufite abaministeri bitabye Imana, dufite abandi bantu bakomeye bitabye Imana, dufite ni bangahe babonye? Ni bake. Hari nundi umva nkubwire n'akandi kantu gakomeye. Hari nundi yatahiye ubukwe. Bijya no hanze. N'ijambo ryose. Aje ukatashe se ubwa Beritara umukwe we. Sawa. Ugapiwe nikaze. Sawa. Yatashye ubukwe bwa umukobwa wa Fred Rwigema. Oya ni hame. Mwari yacu de. Undi umukobwa urabyumva? Ni umwana wacu twese. Ni umwana w'igihugu. Ni umwana w'intwari y'igihugu. Yego. None yagiye no guherekeza nde? Dr. Joseph. Yego. Kandi Joseph afite ubutumwa, ambassador Joseph ari ubutumwa afite yari yarahaye perezida Paul Kagame na Fred Rwigema. Yego. Ubwo butumwa Fred Rwigema na Paul Kagame babushyira ku mutima. Barangije babishyira mu bikorwa. Yego. None u Rwanda ruratengamaye. Uzi ikintu cyanshimishije?
ni ibintu perezida Paul Kagame yamuvuzeho. Yavuze ngo nibyo aragiye, atari ko agiye yarageze igihe nawe cyo kwishima mu byo yakoze no mu byo yaharaniye, kuko byari bimaze kugenda neza. Urabyumva? Ni nkaho yakavuze ati ugiye mu gihe wari ugeze igihe cyo kwicara ukaruhuka, ukarya ukanywa, tukakumenya, tukakurindira umutekano, ugatengamara mu gihugu cyawe waharaniye, ukakirwanira, ukagikoramo ibintu byinshi bikomeye. Yabaye minisitiri w'uburezi, yabaye minisitiri muri minisiteri zitandukanye, yabaye na minisitiri w'ubuzima. Urabyumva? Yari umuntu ukomeye. Ibyo ngibyo rero bikwereke ko hariho abantu dushobora kuba tutazi, cyangwa se batagiye hanze cyane, cyangwa se batamenyekanye cyane, batavuzwe mu bitangazamakuru, ariko bafite byinshi bakoreye igihugu. Nicyo nabivugaho. Naho ubundi rwose ibi bintu perezida wa repubulika aba yakoze twese bifite ishusho bidusigira, bifite icyo bitwereka, kandi binatwereka agaciro ahereza abagize icyo bakora. N'abandi bose kandi bazagikora nabo bazahabwa agaciro, bazaba recognized. Duharanire urubyiruko twese muri rusange, duharanire kuba intwari, nta kindi, tuzibukwe, duharanire kuba intwari. Yego. Egura telefone yawe nanjye negura iyanjye, tuzifate tuzerekeze mu burasirazuba bwo hagati, ducacambuye, dusesengure, twivugire ibiri kuberayo. Yego. Ni amakuru ngezeho muri iki gitondo, amakuru akomeye cyane agira ati Amerika n'Abongereza ngo barasha Abahuti di. Yagenze bite? Nose ntabwo bizi ko Israel nyine na Iran bakomeje intambara. Yego. Ariko Israel irwana na Iran biciye muri ya mitwe yagiye ishingwa ifashwa na Iran. Irimo Hezbollah, irimo Hamas, irimo Abahuti, irimo n'abandi bakora muri Afghanistan, za Syria n'ahandi. Noneho rero ikiriho Abongereza n'abandi n'Abanyamerika bari kurasa Abahuti. Abahuti baba muri Yemen. Ni ukuvuga ngo Israel yari kurasa Hamas, ikarasa Hezbollah, ikarasa n'Abahuti. Abahuti bari ku birometero 2,000 uvuye muri Israel. Kandi hafi y'Abahuti, hafi ya Yemen, Abongereza na Amerika bahafite ibirindiro bya gisirikare. None rero babwiye Israel bati we ruhuka hano ku Bahuti. Abahuti turabagufasha, genda uhangane na Hezbollah na Hamas. Abahuti bungu bari kuraswaho na Amerika na Israel. Ibi byose rero biri gukorerwa iki? Amerika n'Ubwongereza bari gukora ibingibi kubera ko badashaka ko Israel irasa kuri Iran. Bo ubwo babwiye Israel bati twebwe nta kibazo, reka tunagufashe muri izi ntambara, tugufashe guhashya umwanzi. Ariko nawe wihangana ibyo tudashaka ntubikore, kubera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu ijambo rya Biden yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafasha Israel mu buryo bwose bushoboka. Uko byagenda kose Israel izafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ntabwo ishobora gutererana na Israel. Biragoye. Ariko hari ikintu Amerika itazigera yemerera Israel: gutera ahantu Iran ikorera ingufu za nucleaire, cyangwa se bikekwa ko hakorerwa ibitwaro bya kirimbuzi. Amerika yavuze ko itari kumwe na Israel, kitazanayishyigikira. Kandi kugeza uyu munota nyine ngira ngo hari kuba ibindi biri aho ngaho. Yego. Ndabyibuka igihe Ubufaransa bwashakaga kwivanga mu bintu by'Abarabu 2020-2021, habaye ibitero bikomeye mu mujyi wa Paris bikozwe n'abiyahuzi b'Abarabu. Mu Bwongereza ndishobora kubibona nyuma yo kwitera muri intambara, kuko Ubwongereza tubyibuke nubwo muri mu nyanja, ariko za Turukiya ziburi hafi. Yego. Ibindi bihugu byose buri hafi. Mu gihe Amerika iri kure, ntago turabona ibitero nk'ibyabaye ku Bufaransa, tukabona ari byo biba ku Bwongereza. Urabona Ubwongereza buba mu mazi. Yego. Kandi Ubwongereza bufite igisirikare gikomeye cyane mu mazi. Yego. Bo simbizi neza, ariko Ubufaransa bibuke ko bwo, ariko ubundi urabizi ko Ubufaransa aribwo bwakolonije Liban. Ndabizi. Urabizi? Yego. Ubwo urumva ko Liban ni koloni y'Ubufaransa. Ubwo hari n'ibindi bihugu by'Abarabu nabyo za Algeria Ubufaransa bufitemo inyungu. Yego. Ni nayo mpamvu Ubufaransa butishimiye iraswa rya Liban bikozwe na Israel. Ni nayo mpamvu ngo hari intambara y'amagambo cyangwa se yo butita hagati ya Netanyahu na Macron. Yego. Urabyumva neza? Ibyo ngibyo byose rero ni ibintu bikomeje guteza ibibazo. Ntabwo Ubufaransa bushobora kuzemera bishoboka ko Liban ikomeza kuraswa kuri akandi ari koloni yayo. Ni nayo mpamvu ubu ngubu hari ibihugu 15 by'i Burayi
ubu ngubu biri mu nama y'igitaraganya. Hari abaminisitiri b'ingabo b'ibyo bihugu bari mu nama, urabyumva, bari gukora iki muri iyo nama? ngira ngo urabizi abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari muri Libani ni ab'ibihugu 50. Muri ibyo bihugu 50 harimo 15 by'Iburayi byamaze gukora inama y'igitaraganya kandi inama karundura yo kureba ikigomba gukorerwa igisirikare cya Israel kiri kurasa ku ngabo zabo ziri muri Libani. Yego. Ubu ngubu hari ibihugu birenga 100 bimaze kujya inyuma y'umugambi wo kudashyigikira Benjamin Netanyahu. Ubushize se wowe nabwiye ko azaba igicibwa, se wowe nabwiye ko ibihugu bizamwanga bikamuca. Wambwiye ngo ntago ibihugu bizanga Israel. Narakubwiye ngo ibihugu nibizigera byanga Israel nka Israel. Yego. Ariko bizagenda bite? Bizanga Netanyahu. Ibihugu birenga 100 ubu none bifitanye ikibazo na Netanyahu. Uranyumva neza? Inama ziri kuba buri munsi kubera ibyemezo byande bya Netanyahu. Abenshi bakunda kuvuga ngo ibyemezo bihubukiwe. Ntago ari nuko babyita, ariko impamvu bira byose Netanyahu abikora nuko azibari abantu. Aza Amerika akamenya na UN. Erega none se wabuzi ko Benjamin Netanyahu yabaye umukozi wa UN? Yabaye ambassador wa UN? Naba nkubeshye. Wabumbeshye. Aha, Netanyahu rero yabaye umukozi wa UN. Icyo ni kimwe. Bivuze ngo azi imikorere ya UN, azi na target za UN. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, nagira nkubwire ko Netanyahu yavuye muri Israel afite imyaka 6 ajya kwigishirizwa muri Amerika. Yateguriwe muri Amerika ko azayobora Israel guhera ku myaka 6 y'amavuko. Nuvuga ngo Netanyahu ni product ya Amerika. Azi Amerika neza na gahunda za Amerika, azi n'uburyo Amerika itareka Israel. Niyo mpamvu ubona anabasuzugura kuriya. Nuvuga ngo ameze kwa kuntu uvuga urugero buri kinege iwanyu barabakiriho ati nta nk'urumogi nta nk'itabi. Yego. Ntacyo bantu ntacyo bivuze. Ni njye nyine bafite. Ni cyewe. Ajya muri nka batatu rote. Azarabiri bande. Uzirinde umuntu waba akubikiye ibanga. None se Amerika ntiyatangiye kuyamanika. Hari inama ziri kuba muri Amerika zikomeye cyane. Kubera Netanyahu. Kubera Netanyahu. Ariko nanone hari indi nama iri kuba muri Amerika hagati ya Pentagon na Ministeri y'ingabo ya Israel. Ajya bakora muri Pentagon ubwo ni Amerika. Pentagon ni Ministeri y'ingabo ya Amerika. Bikumva yitwa Pentagon. Yego. Iranzo bakoreramo. Yego. Bari kureba uburyo bagomba gufasha Israel kuko kuba Israel zihorera kuri Iran ibyo ni itegeko. Inabishyigikiwemo rwose na Amerika n'andi mahanga. Ariko a condition ke batagomba kurasa ahantu hakorerwa ibitwaro kirimbuzi. Bitazashwanyagurika. Ni ikibazo byasiga ingaruka nyinshi. None se nimba batekereza ko na Iran zifite, baratekereza ko na Iran yabasubiza kandi Iran yabikora. Nyibwira ibyabereye mu mujyi wa Lab R13. Ni ibisasu. Nukurasa. Muri uwo mujyi hari kuraswa cyane ku buryo bukomeye. Hari kuraswa. Wa muntu wereka nkubwiza ukuri ko intambara irasenya ntiyubaka. Israel iri kuraswa, Liban iri kuraswa, Beirut bongeye kwirasa mu majyaruguru ya Beirut bari kwarasa. Murwa mukuru wa Liban. Bongeye kwarasa ku buryo bukomeye. Ariko uko baharasa na Israel niko isumbirijwe. Nayo bari kwirasa amajyana amazi. Hari rero muri ako gace abantu bakomeje gupfa kandi barakomeza bapfe. Barakomeza bapfe mu gihe cyose nta gikozwe. Wamubonye Faxman? Umusesenguzi wa mbere mu Rwanda. Umusesenguzi wa mbere mu Rwanda wa showbiz. Bita kamarade. Wamubonye? Cyane. Urabyumva? Ntabwo biba byoroshye nyine. Biba bikomeye. Urumva ko buri ruhande rwose ruri kurwana. Yego. Ruri kurwana. Kandi Iran nayo ndakubwiza ukuri. Na nungu biracyatanga umuburo. Ibintu nabonye bishobora kuba ari ubugome buteye ubwoba. Ngo harashwa ahantu 100. Israel yarasha ahantu 100 hatandukanye. Apana ibisasu, ahubwo uduce 100. Ntabwo yarashe ibisasu 100. Yarashe mu duce 100 dutandukanye kandi iharasira rimwe. Urimo kurasa imirenge 100 mu Rwanda. Ukayirasira rimwe. Fata imirenge 100 mu mirenge 400. Igihugu waba ugisoje. Ahantu 100. Ikaharasira rimwe kandi hatandukanye. Israel hose kaharasa. Kandi agira nkubwire ko ntabwo yitaye kuba hari. Baba bagabo, baba bagore, baba bana, baba bafite ubumuga yo irarasa. Ese abanyapolitike muri Liban baravuga iki? Abanyapolitike muri Liban
abanyepolitike muri Liban ubu batangiye gusaba agahenge. Batangiye gusaba ko Israel igomba gukora ibishoboka byose ikarekeraho kurwana no kurasa muri Liban. Kimwe nuko nanone ingabo za Liban zatangiye kuba deployed. Ingabo za Liban nazo zatangiye gushyirwa mu birindiro. Kuko ngira ngo ntaho urumva ko zatangiye kurasa cyangwa zatangiye kwirwanaho. Yego. Ingabo za Liban nazo zatangiye kwinjira ibirindiro rero. Ya? Ukuvuga ngo nawe uciza mu rujijo. Uvuga ngo Hezbollah hagirimo ingabo za Liban. Oya. Ikintu cy'insobanurire. Nakubwiye ko ubwenge bwanjye nabwo bukora gake. Nakubwiye ko icyo Liban yakoze ni ugutanga ubutaka kuri Hezbollah. Hezbollah ikabona ubutaka aho hantu, igakorera aho hantu, ikashyira ibirindiro. Uvuga ngo Hezbollah n'abanya-Irani bajya gutura muri Liban. Niyo baba atari abanya-Irani, ari abantu bagiye batandukanye, abanya-Irani, abanya-Afghanistan, abari bo bose. Ariko ubutaka bwatanzwe na Liban. Muri make ikibuga cyatanzwe na Liban. Ariko inkunga mu mafaranga n'ibya gisirikare bakaba bayiterwa na Iran. Nuko bimeze. Ntabwo bari ari abanya-Liban. Uko njye numvaga ari abanya-Liban bigumuye ariko bafashwa na Iran. Oya. Ni igisirikare gikomeye cya Liban kugira ngo unabyemere. Uriya mutwe w'igisirikare wa Hezbollah ufite n'imyanya mu nteko ishinga amategeko ya Iran. Yego. Ifite n'ijambo rikomeye. Ni nk'ishyaka. Hezbollah. Yego. Ukagira abasirikare barenze 150 papa. Hari n'ibihugu bitabagira. Byinshi. Bakagira intwaro zikomeye. None se wamenye ko ubu ngubu drone ziri koherezwa kurasa Israel. Israel iri kunanirwa kuzirasa. Nazo ni drone zakozwe na Iran ziteye ubwoba zikanganye zikomeye. Ziguruka rwose. Iron Dome iri kunanirwa kuzirasa. Ariko none wabonye Thad n'ubwirinzi bwa nyuma bwo mu kirere na Amerika ifite none. Ubwo tugiye kureba igikurikiraho nimba Israel itongera kuraswa. Kamubwira amakuru. Yego. Kasim umuyobozi w'agateganyo wa Hezbollah yatangaje ko bakomeye kandi bunze ubumwe. Yanavuze kandi ko bafite ubushobozi bwo kurasa ahantu hose muri Israel. Yego. So kwiyemera. Ubu ni Kasim ubu ngubu niwe muyobozi wa Hezbollah w'agateganyo. Ni w'agateganyo. Kubera yuko bakimara kwica Nasrallah n'abandi bagiye bajyaho barishwe, ariko w'agateganyo hari ninde? N'uyu nguyu Kasim. Kasim rero nawe mu ijambo yavuze ko Hezbollah ikomeye, imeze neza, ifite intwaro kandi ko yunze ubumwe. Ntabwo yigeze itandukana ngo bagire umwiryane hagati yabo. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko Hezbollah irakomeje, umugambi wayo urakomeje. Kandi yanavuze nkuko Israel yatangaje ko nta gace na kamwe ka Iran itageramo ngo ikarasa. Noneho umuyobozi wa Hezbollah yatangaje ko nta gace na kamwe ka Israel Hezbollah itazageramo. Nta na kamwe. Urabyumva ute? Kandi Israel Amerika yahaye izo ntwaro za Thad. Z'ubwirinzi bwo mu kirere zikomeye. Ebana. Ihanura igisasu kiri mu kirere cyawe no mu kitari cyawe. Ubwirinzi. Yego. Ariko hari ikibazo gikomeye mfite. Hezbollah yo iri no gukora intambara yo ku butaka. Kwinjira ku butaka. Yego. Kuko bite ko IDF yinjiye ku butaka bwa Lebanon, bwa Liban. Kandi yinjiye ku butaka bwa Liban yagiye guhangana na Hezbollah. Hezbollah nayo yinjiye ku butaka bwa Israel. Ifite ingabiri kurwana nazo za Israel, bari kurwanira muri Israel za Haifa. Buri kubyumva. Mu majyaruguru ya Israel no mu majyepfo ya Israel bari kurwana, bari kurasayo. Kandi ikindi nkubwire ko Hamas nayo itacitse intege. Na n'ubu Hamas iracyarasa. Kandi maze umwaka iraswaho na Israel. Israel nyamara irarwana n'ibyo ndabyemera ko inakomeye, ariko nayo irasumbirijwe kuba itarabasha gukuraho Hamas. None ikabiri kurwana na Hezbollah. Kandi Hamas ni nka kimwe cya jana cya Hezbollah. Hezbollah kumekurusha Hamas. Nyagasani. Hamas ni akana. Asambwa ni Palestina. Hamas ni akana. Ifashwa na Iran ntaho bahuriye. Hamas ni akana. Al-Qaeda yagiye. Al-Qaeda yihorere. Ese ubundi Al-Qaeda wayumvishe ryari bwa mbere? Numvise ibintu by'aba Hussein bin Laden muri 2001. Ba Saddam Hussein. Bura ira myaka nibwo Amerika yari gukerera iterabwoba. Nibwo yari kurema ikintu kizitwa iterabwoba. Nibwo Amerika yari kukirema.
ubwira impamvu Osama bin Laden yari umunyamerika, yego, yari umukozi wa CIA, yatojwe na Amerika, ibintu ubumenyi n'ubwenge bwose yari afite rero bihawe na Amerika, yego, ni nawe wabashije gusenya akagaba n'igitero muri Amerika. Uri kubyumva? Ni naho nyine Al-Qaeda yise kitangira kumvikana mu matwi y'abantu nk'umutwe w'iterabwoba. Hahita ko haziraho ni kiriya nicyo gihe Amerika yari itangiye kurema imitwe y'iterabwoba ku bushake bwayo, kandi n'imitwe yose mwumva Amerika ifite uruhare mu kuyirema, kandi ifite n'impamvu yayiremye, kandi iriya mitwe yose nafasha Amerika. Ese rako nta wundi uriyangaje gutera Amerika nka Osama? Nuko yari umwana wabo, yari azi n'amabanga yabo, yari azi n'inzira yacamo, yari azi n'uko bizagenda, kandi yari azi n'uko azakora n'icyo azakora n'icyo azakoresha. Yego, ngo kandi ibitero by'indege bya Isiraheli bikomeje guhitana benshi, bakomeje gupfa bashize. ntibagirwa abaganga wa mfura we. Ndakubwiye ngo sinamwe ko bari kurasa nanone i Beirut. Muri Beirut rero bari kurasa ku bitaro, bongeye kurasa ku bitaro nanone. Mu bitaro rero hari kugwaye abantu b'inzirakarengane, harimo abarwayi, harimo n'abaganga, kuko ntabwo igisasu kireba umuganga ngo kimumenye, nawe kiramuhitana. Nicyo rero nakubwira, ku buryo kugeza ubu ngubu umuryango w'abibumbye ushinzwe ubutabazi barimo barataka. Ako nta nagatero mu bintu like ibyo kurasa imbunda, ibitero, imisire biki karabaho kuri Iran. Iran igira ite? Barayirasaho. Ntabwo uzi ibyo baraye bayikoreye se Iran? Oya, ntabyo. Nubwo Israel nta kiratangaza, bahagabye igitero batazi iyo cyaturutse, ahantu hakorerwa amavuta, bagiye kubona babona inkongi z'umuriro ziraturitse ziratse. Ngaho Kandi wibuke hamwe mu hantu hahigiwe ko hazagabwaho ibitero na Israel, harimo ahantu hacukurwa peteroli, yego, harimo ahantu hakorerwa amavuta, yego, hakaba n'ahantu hakorerwa nucleaire, imbaraga za nucleaire. Ngira ngo urabizi ko Amerika yabujije Israel kurasa ahantu hakorerwa imbaraga za nucleaire kuri aho hantu. None mu by'ukuri na Israel yavuze ko itazigera iharasa, ko yanabisezeranyije Amerika, ariko ahandi hose ko kugeza ubu hose hari ibibazo. Ngira ngo wabonye ibitero bya cyber attack by'ikoranabuhanga, yego, nta hantu na hamwe bitageze kugeza na hari hakorerwa imbaraga za nucleaire, naho bahateye igitero cy'ikoranabuhanga. None nahakorerwa amavuta haraye hafashwe n'inkongi y'umuriro ngo itazwi aho yaturutse, na n'ubu ngubu ntiharamenyekana. Ubwo se urabyumva ute? ubu ntashobora kuba imishyikirano hagati ya na Israel? Izanaba, ni itegeko, izaba. Ako byo mbwira no mu mishyikirano nka Isaac cyangwa se Netanyahu yakwicarana n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran ku ntebe ku meza amwe, cyangwa avuganira kuri telefone. Muri politike bizwi ko cyangwa se bivugwa ko nta nshuti ihoraho, ariko muri politike nanone nta mwanzi uhoraho. Keretse ari ikibazo kiri hagati ya Ayatollah nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran na Netanyahu cyangwa se Isaac personally, hagati yabo gusa, atari hagati y'ibihugu. Ariko niyo cyaba gihari, bibaye ngombwa bakwicarana bakaganira, kubera yuko iyo babikoze baba bari gushaka igisubizo cy'ikibazo gihari, kandi ikibazo gihari cyose kiba kibangamiye abaturage babo. Baremera rero bakicarana bakaganira, ariko babagamije kurengera abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Bivuze iki? Bivuze ko nka perezida ntabwo akwiye kwicara hariya ngo yumva atuje kandi anezerewe, ariko abaturage bari mu kaga bakomeje gupfa. Urabyumva neza? yego, Ibyo ngibyo ntabwo baba bemerewe kubikora. Niyo mpamvu nabo kimwe mu bintu bakora, bagomba guca bugufi, bamara guca bugufi bakemera ibiganiro, bakaganira. nubwo uvuze ngo nta mwanzi ubaho, kuko rega nicyo muri politics bita diplomacy. diplomasi. Ubundi habaho inzira nyinshi zo gukemura ibibazo n'amakimbirane hagati y'abantu cyangwa se ibihugu. Urabyumva neza? Habaho inzira nyinshi zo kubikemura, ariko inzira ya mbere nziza, nzima kandi iboneye, burya ni inzira y'ibiganiro, kubera ko inzira y'ibiganiro ntimena amaraso. Robe, Amerika n'Uburusiya bakumvikana, kuvuze ngo nta nshuti nta mwanzi muri politiki uhoraho, Amerika n'Uburusiya bakwicara ku meza. Ahubwo se bananirwa kumvikana gute kandi batinyana? Kuba batinyana byonyine bibategeka kumvikana.
none se wari wumva Amerika nka Amerika yateye Uburusiya? Wari wumva Uburusiya nk'Uburusiya bwateye Amerika? Ufite ubwenge bwinshi wansaguriraho. Gute se? Aho gani Ubuhe bwenge? umuntu utinya like urugero niba abasore babiri tuvuga urugero nka mubi Yego. ntago ashobora kwataka yantare Oya. n'ayantare ntiyakwataka mubi Oya. avuga ati gishaka kunkubita ngo ntawe ubuzi wakubita undi bo bafite uko barebana ariko bakarebanira kure. Uri kubyumva? Ntabwo Amerika iratera Uburusiya direct. Nta nubwo Uburusiya buratera Amerika direct, kandi nuzateganya kubikora nuzashaka kubikora azareba ubundi azagira gateba kamuyoresha ivu, azareba undi azacaka mucamo akaba ari ugenda akabikora mu izina rye. uwo ni Ukraine witwa Zelensky ari Buruseli mu nama y'umuryango umwe bw'Uburayi bunze ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi aho ufite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi. Yego. Yajyanwe n'iki? Aragenzwa n'iki? Zelensky nk'uko bivuze ari mu Bubiligi. Kuba mu Bubiligi kwa Zelensky kugeza uyu munota afite ibintu yagiye gukora. Reka mbabwire, Zelensky ku munsi w'ejo yagejeje ku nteko ishinga amategeko ya Ukraine umugambi afite ugomba kurangiza intambara Ukraine ihanganyemo n'Uburusiya, kandi yavuze ko ashaka kuyirangiza mu gihe gito cyane. Ariko nk'uko nabikubwiye, nyuma y'uko ibyo byose bigejeje ku nteko ishinga amategeko ya Ukraine, ni na ngombwa ko ajya no kubibwira bya bihugu noneho bisanzwe bimufasha bikamutera inkunga kugira ngo bagire aho bahuriza. Hari ibintu rero agiye kubwira bariya bantu mu gihugu cy'Ububiligi. Ni ibintu bigera kuri 5. Yabashyiriye ibintu 5 bikomeye nyinjiza Ukraine igiye gukora kugira ngo irangize iriya ntambara fairly. Icyunangira Robert mu buryo abanza kukwicisha amatsiko imbwira wa nimba ngira ngo ubyumve neza. Uburyo bwa mbere rero, ikintu cya mbere abashyiriye an invitation to join NATO. Ugashaka kwinjira muri NATO. Noneho ikinashyiriye komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nuko ajyanye ubutumwa cyangwa ubusabe bwa Ukraine bw'uko igomba kwinjira mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Icyo ni icya mbere. NATO, yes, kwinjira muri NATO, sorry. Icya kabiri ajyanyeyo ni a defense aspect. Kurindwa Defense aspect ni uburyo nyine bujyanye n'umutekano, uburyo bateganya n'umutekano ukwiye kubukomeza kugenda mu gihugu cya Ukraine, uko bizagenda kugira ngo umutekano ukomeze kugenda neza, banagarura umutekano. Ngira ngo urabizi ko nta mutekano bafite. Ikindi ajyanyeyo ni nuclear deterrence of Russia aggression. Nukuba byebura Uburusiya butakoresha izo ntwaro kirimbuzi mu bitero bukomeje kugaba ku Burusiya. Aggression, you know the meaning of aggression? Aggression is in no kwataka, guprovoka umuntu, gutungura umuntu ukamutera, niyo aggression. Donc guhungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu, gutera igihugu iyo giteye ikindi kiba gikoze icyo bita aggression. Ubwo akaba adashaka ko Uburusiya bushaka kuzifashisha izo ntwaro z'ubumara muri iyo ntambara. Icyo nacyo ni umugambi atwaye. Ikindi kandi nanone ajyanye ni ikintu cyitwa economic growth and cooperation. Economic growth and cooperation, ngira ngo kimwe mu bintu bya mbere Ukraine yahombeye muri iyi ntambara, ubukungu bwa Ukraine bwasubiye. Ubwo ibingibi bya economic growth and cooperation ni nk'akavuze ati no kurebera hamwe uburyo twazahura ubukungu bwa Iran, nanone bukongera nanjye ngo bwa Iran, ubukungu bwa Ukraine bukongera bukaba ubukungu bwihagazeho. Uranyumva neza? Urumva iyo ni imigambi migari igihugu cya Ukraine gifite kandi kikarangiza iyi ntambara. Ikindi nanone yavuze ni ikintu cyitwa post war security architecture. Post war hari pre na post. Yego. Pre ni imbere, post ni nyuma. Ahangaha rero nimba yavuze ngo post war security, nyuma y'iyi ntambara noneho umutekano uzaba wifashe ute muri Ukraine. Nibi bintu 5 yajyanye yifuza ko byaganirwaho, kandi nanone akanahura
na Charles Michel. Charles Michel ni umuyobozi w'iyi komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Arashaka ko bagirana ibiganiro kugira ngo noneho inyuma yo kubereka iyi mirongo migari yose ya Ukraine banarebere hamwe ibigiye gukorwa, barebere hamwe uko bizakorwa n'inkunga igiye gutangwa nanone ku gihugu cya Ukraine. Ariko nanakubwire ko Amerika yo yongeye guhereza Ukraine inkunga ya miliyari 8 z'amadolari, $8 billion. Urabona Ukraine mu murongo cyangwa se mu mujyi wo kwinjizwa muri NATO? Ndabibona, ahubwo mbaza uti nona like ubiha igihe kingana gute iyo urebye mu mboni zawe? erega itagiyemo Amerika n'ibihugu by'Uburayi baba batsinzwe, izajyamo. Reka dusoreze ku bitekerezo. Hari umuntu amwe ngo bro, ikiganiro kimwe gusa nakubonyemo ukora kuri Free TV. Yego, njye nahise mbona ko tugiye kuzagira umusesenguzi uzakomeza umurongo, ntuzajya ubeshya nk'ababandi. iyo ni comment y'umuntu Yego, ku kiganiro nari nakoze Yego. kuri 3D. Biri kuri 5 avuga ko nyina kubonye kuri Free TV. Yego, akabona ko tugiye kugira ngo umusesenguzi mwiza, Yego. ariko ntuzabeshye nk'ababandi. undi aragira ati sympatique witubeshya. Ntago muri Kongo ibyaho byoroshye. Yego, haye twavuze ngo intambara muri Kongo nyine wowe n'akana. yego, Nayo irakomeye. Uzabikosora. nta kibazo, buri kimwe nakivugaho. Uwa mbere wavuze ko yabonye ikiganiro nakoze kuri 3D akabikunda, ngo sinkabeshye nk'ababandi, arakoze cyane. Kandi koko pe sinzatana, nzajya nza mvuge ibiriho. Ariko ntabwo nzakuraho ubufana. Njye nshobora kuvuga kuri Kongo uri umufana wa Kongo, nubwo naba mvuga ibiri byo kandi uri umufana ntabwo uzabyumva cyangwa ngo byemere, aho ngaho uzambabarira. Kimwe nuko nimvuga neza kuri Kongo nkavuga ibigushimishije, niyo naba nyibeshyera cyangwa ari iki ushobora kubikunda. Nge rero meze nk'abahanzi badahimbira guhimbarwa. Ndewe ntabwo buriya abahanzi bahimbira guhimbarwa kubera ko cyangwa se kubera ko wahimba ugahimba, iyo nganzo ntiramba, ntabwo bitinda. Nge nahitamo kumera nk'umuhanzi uhimbira guhindura. Nanjye rero ubusesenguzi bwanjye bwashingira ku kumvisha abantu ibyo bakwiye kuba bumva kandi biriho. Nta cyo guhimba, nta n'icyo kubeshya. Gusa ariko nanone bituruka kugenda ku buryo bwanjye bw'imitegurire. Ngeyo njya gutegura ibi biganiro nkora, ntabwo njya gusoma ku museke, sinjya kumva bwiza, sinjya kureba ibyasohotse ku gihe. Ngewe mfite aho nshakira, gusa nshobora kuba mbabwira ibintu mushobora kuba mwari mutarasoma, kikaba aricyo cyaba ikibazo. Kubera ko baba bategereje amakuru kuri babandi bandi. Kuri ibyo bitangazamakuru. Ariko hari indi mirongo myinshi cyane y'ibitangazamakuru biri international ushobora gushakaho amakuru ukagira ayo ubona, ukagira n'ubundi bumenyi yunguka utagendeye kuri ibi ngibi byacu bya abantu bategereza translation, abantu bagashyiramo amarangamutima, yanjye ntago ari icyo. Nicyo gusa navuga, ariko iteka nzaguma mu murongo wo kuvuga ibiriho kandi bigaragara. Asante sana. 0783 55 28 3 iyo ni nimero yanjye rwose. Reka bashimire mbabwira ngo ahantu wanywera byeri ukanywa sawizi ukayitsikunira. Uri Musanze ni muri Ibiza Resort. Uri Gisenyi ahantu watsikunira byeri ugatsikunira service ugatsikunira ifi ni muri El Clasico chez West. Nje nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga Kataro Katabugari Insoro Sashigo Financial Project Pizi Sombrero Yobo Yoda Mr. Samboy Mr. Service Jean Wasumba Sumba boy. Asante sana man.